Ja, bolj pred konci grejo težje in prav je, da se dosti spoštuje in še naprej razvija, zato ker se ljudje s tem identificirajo. To je postalo slovensko za ljudi, za navijače, to jim je fešta. Najtežje je pričakovanje publike, pričakovanje ljudi, te ljudje kar postavijo že vlogo zmagovalca in potem te to avtomatsko zaveže obljubi, da si res še enkrat zmagovalc. Se trudiš, težje je obraniti zmago, kot pa zmagati. Vredno je trpeti 2 dni za takle sprejem. Fantje me skozi zabavajo. V drugo noč sem je Lorenk veselica. The night before, I said to my team, I can't go any meter longer. I give up, I go home. They said, no, push it, go to sleep 20 minutes. And when I woke up, I was like newborn, fresh legs. And I went for 250 kilometers time trial, and it worked. Ja, definitivno po tem oboje na koncu. To je bilo na mrtvo do konca, čist v poden. Definitivno najprej zaradi športa kot tazga. Pač to je šport, bitka do konca. Nimaš drugega, enkrat rata, enkrat ne rata.